Kachin post in nen kut kanin tlai chan na thong ni kul li Biangreithlep ni kul ni kwa Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan Zaanlei marawat fambol kasim Alwan chia mai ni hlei riatin ni kul ni li tiang zar khat chunga chin siam tlai phu telin tlang chung siam tlai phu le twal chung siam tlai phu ni khopi pathum le SSC World Cup sakhan hlei khat an lak kho tia Burma Affairs and Conflict Study BSCS ni Zaanlei kul riat nia an than chin siam tlai phu ni chin ram ton sang khopi le chikha khopi chu aliam chia zara an lak I jakhan ram kolin buti chong khopi chu e le chang tri phu ni an lak ve SSC World Cup sakhan tambik an lak kho nak mun chu jakhan ram kola asi I apani na ka kachin ram kol chunga asi tia an lang ter 1027 operation kalpi asi nu in khopi lak le SSC World Cup sakhan lak ka deuh nak atam I chin ram Yakhain le kachin ram kola achol chang mitlang chung siam tlai phun ha chu tha chang fak ngain an chol chang tia Burma Affairs and Conflict Study ni chun an than kachin ral kap KIA ni michina le bamo chu an kul di I Yakhain ral kap e zong ni an khopi chu aning pin lak ani tim chu ama Yakhain ram kul ka deuh nak chu tan trei khopi tiang aphan sang I ram kul wat nak an nei ngai chang tia Ramkhel analyst utan suni achim zarkhat sungka dauna ka hin Myanmar ram chung hun ke pa ka dauna voi zakhat leng achwak I SSC World Cup ni chin ram kachin yakhan ram kul le adang hun ram panga chunga van longin ka dauna antwa kapni kar ka dauna ka fa cha twal chung mi chungin tha atong mi song an umi kumtling longak chia pali telin twal chung mi somli le paruk nun nak aliam tia Burma Affairs and Conflict Study BSCS ni chathan an chwa mia an lang ter Nizan aizol khopi le akyang kapra sur ruangi min chimnak achwak mia athi mi chu som thum le pathum an si Nizan tianga ruak kul lenga mu asi ni hina ruak hi kolri asi I chawza lein si se wai me le twal chungmi na ruak kol le bom channak to dingin an chwak na I volei amit nak mun na a Chief Minister Pulel du amatelin shwai tu cheu khat song ankal mithi laka hin mi phundang kala zongjai masat ani tel tia thei asim nunnak alia mi som thum le pathum hi nizam me ni koleni riat min chim achwa nak aizol le akyang kap hunruk mel thum lim en salem veng falcon kelsi le lungseya athi mi na ansim lim en lunglak na kwari mun mit na ka hin athi mi an tambiki ni zan tianga ruak hlei thum an mu min chim ni hin umnak in alak cha a tutan athi mi hi achung kharin athi mi song an tam tia thei asim ni zan me ni kulani riat nia ro fak tokin asur ronga chin ram chak lei te dim peng tai ngen khochung kale in tai ngen te dim mo chalampi chu an min I arok di lei amin ruanga thingkung la lei vor chu lam chunga an khat di I khwaltlon a har ngai tia twal chungmi nani an chim ruwa hi pe tlain asur ruanga lei amit na khi ase mun cheu khata chun amit ning afak lem launa in mun cheu khata chun kal ok thalawin an min atu chu kal anga changkan zapin kani bomi kan rem kho changtia twal chungmi pakhat ni achim alwan chia mei kolleli ni interim pengle chin ram hun ke pa ro sur sham a thoki ni zan mei kolleria tiang pe tlain asur chin ram chung volei chu volei nem phun asi cha a furpia leimin atam khuni khwaltlong mi harnak antong tia thei asim Avoi khatnak dai zapi ton pumnak chu alwan chia mei ni hlei rukin ni hlei sari tiang ni hni chung dai hunram chunga tlam tling te in twa asi kong dai regional council DRC ni hin mei kol le kwa nia an than avoi khatnak dai mi zapi ton pumnaka chun kan palet mindat matupi le palewa peng dai hunram palai mi zapi ukshrai tu phu siam tlai phu khwalian na le mingya thlai tu phu tin palai san hi leng ani tel khau kan palet mindat matupi le palewa peng palia mi dai hunram vial te hun khata I font dingin natlak nak an ngei phungshampi song an chial chang dai regional council shrina ken dai hunrama uknak pakhat long kalpi dingin natlak nak an ngei kong dai regional council DRC ni an langter chuton pumna ka chun peng pali chung dai hunrama mi sham tlai phun ha chu fondi in Chinland Defence Force dai CDF daya ser dingin le chu serna konga chun in pa asimi pengsiam tlai phuna le
dau thlen nak cha tha sang achwa mi na he her ningin chaikhan nak ngai te ding in tim lam nak an ngai kong song Dai Regional Council DRC ni chun an lang ter Dai Regional Council DRC chu dai munram chung mi za pi cha alam ke pin rian chuan a tim mi asi SSC wa kap nol ngai nak asham bong in Federal Democracy ram kom ser na ka tin mi le chun mang a khat mi twal chung sham tai phun ha le pe zulin ka dau na ka twa ding mi ase chin mi lung rual nak le chin ram chan chho ter na ka kap chat ngei lowin chin sham tai phodi lak he chang tri in minor a tim mi ase tia the Regional Council DRC ni an that mi a chun an lang ter chin ram chunga adik mi ngun khwai lak ning chang chu Chinlen Parliament phung phai lei tlai tu committee ni an swai sam kong Chinlen Parliament in trambau ngai tu ni an chim Chinlen Parliament phung phai lei tlai tu committee chung thel lei riat ni aluan chia mai ni lei thomin ni lei sari tiang ni nga chunga chinram chunga adik mi le a khat mi ngun khwai lak ning chang chu an swai sam tia thei ase hi kong he pe tlai in Chinlen Parliament chairman pu hung nai ni chun pengkip le munrang kip ni an ngei mi chu phung te te khom swat di ase munram pakhat le pakhat i khat di dingin ngun khwai lak dingin tim lam ase munram cheu khata ngun khwai lak atlom i munram cheu khata atam khau phung fek te in ser asia chun chinram chawza ni a tha bik le a khat di in atwa kho lai tia achim ngun khwai konga afek fan mi phung umlo cha a chawza ni ngun khwai ala khau lowi fek te in phung ser nu chun pengkip munram ki ple chinram chawza chu petle nak tha an ngai changlai chinram chawza sena a fon ri lo mi munram chung belte a chun mun khwai lak arem ri lai lo tia pu hung nai ni chun achim avoi khat nak mun khwai lak kong phung an soi sam na ka chun mun khwai kong long selawin rian tran tu phuni register to an du tika register to ning chang phung song an soi sam chi i register to tika chawza asilo mi NGO le NGO ni chin mi bam chan an du na a bom chan tu asilai tia ro chan na khe to an tim tia thei asim SSC chairman min ong hlai ni akut tang general command commander le Colonel som thum le paruk chungin rian adin termi an umi ralboy cheu kha chu ta za chuain thongthlak atim na kong nepi ro thonglak nak shampi le CDM captain zin on zinjoni an chim Nepiro Command Commander Major General Sultan Hlain chu Arianin adin ter I ama IOA Kanju Jan Command Commander Major General Sumin Atwanter Chupina Artillery Force in Major General Tet Ong Information Director Major General Chun Chun U Siam Nam Lei Tlai tu Major General Win Lun le Ratuk Nakwan Khammo Cho Lei Tlai tu Major General chu an rianin adin ter na tia thei asim minong hlai ni chun Artillery Director tharcha a Number 909 Artillery Operation Command Headquarters in Brigadier General Chincho Su a team E Information Director tharcha a Pin Ulun copy E Electronic Information Siang Uk Major General Yamit Naing a team Siam Nam Lei Tlai tu tharcha a Transportation Director Major General Wim Miat a team E Transportation Director Tharcha a Brigadier General Jinsu a team Ratuk Nakwan Khammo Cho Lei Tlai tu Tharcha a Brigadier General Chu Miat Chu a team a cheu chu SSC beche sungni bia khia piak na la I thongthak an silai tia thonglak nak shampi in thei ase chupina SSC chairman ni akutang Brigadier General Asemiral Boy Pol chu an rank a thlen non na I training sang ina atwan mi pol chu Tactical Operation Command le Second Division Commander rank an pek na an zatia minung som thum le paruk chu an rian an thlen non na tia thei ase atuliawa Division Commander atwan liao mi na chu minong hlai ni ralin a pek na I an rian in din ter an si chom ding kong achim na chun Lieutenant Colonel Bungmit Zong Chial ati mi ze bentuk rank da pek atim ti mi afiang ri lo tia CDM Captain Jinjo ni chun achim Sagaram chen salinchi peng salinchi mi uma palek sakhan in SSC palek pakhat chu Jima Pimpeng Battalion 16 Company 4 salinchi Revolution Eagles pusena Siam Nam he a up tia thei ase alwan chia mai kulle ruk chun hu similan panni le cheu shonga
Salin ji mi uma palek sakhanin SSC palek chuk kong set chu G3 pakhat 7.6 tro kwan hleinga kwan bom pakhat le nam pakhat iput in Salin ji Revolution Eagles phusina a apkong Jima pim pengkon Battalion 16 Company 4 Salin ji Revolution Eagles ni anthan Jima pim pengkon Battalion 16 Company 4 Salin ji Revolution Eagles phusina siam nam hi a ap mi SSC palek chuk kong set chu Tuan vau ngay tu ni tangka chet sing zakhat an pek I ahimnak muna an kwatia an than mia an langter mizapi he mun khata dirwin CDM atwa mi SSC palekle ral ka pol chu mizapi ni nansi khotok chawin bam chan I zwam chiaw nau tia Jima bim pengkam Battalion 16 Company 4 Salin ji Revolution Eagles phuni nolnak an twa SSC ni online in tangka hlen amang mi tia alung shin mi minung thongsom li le thongkwa leng chu China rama akwat na kong China chawsa ni mainikul ni sari nia anthan aliam chia thongni kul le thum julai thla thokin ni hin tiang online in hlen amang tia lung shin mi thongsom li le thongkwa leng chu SSC ni China chawsa kota a apna kong Ministry of Public Security MPS ni anthan aliam chia thongni kul le thum thokin senram kul chaklaya China ram mi telin online in hlen amang mi an kar I phongning lawin ram rilon in alut mi le thil chwal atwa mi an kar cha a China ni betak te in areng na nu chewin chuban tuk minung chu an zor ngai ngai tia thei asim hi kong he pet line ni Zaanlei kul le ria chuna Siangram kul SSC chungte secretary saito win chu online in tangkal hlen amang mi minung herian an tran treaty in SSC ni an tlai I tong chi number 1 palek sakhana an chen cha a penguk zungin rian atwan mi pol zong thin phangain an tia thei asim Sagairam change ma pin copy ponga mi SSC World Cup sakhan chu twal chungsiam tai phuni voini tiang an ka I SSC World Cup paruk an thi kong chinrin tuna ya PDF in tramwaw ngai pakhat ni achim meikul le sarizan swimilam hlei khat le chewin swimilam hlei ni tiang jima pin copy thangleya a mi SSC World Cup sakhan chu twal chungsiam tlai phuni an ka I SSC World Cup paruk an thi tia thei asim chuban tuk cham chamin ni Zaanlei kul le ria Zaanlei swimilam pali le chew shonga jima pin copy signboard ponga mi SSC World Cup sakhan chu twal chungsiam tlai phuni an ka than I kapni karka da unak fak nga in achwak SSC World Cup thile hliam zat belte an feter khawri law chuka da unaka chun chin rin tuna ya PDF le rong min battalion chu an tang tri tia thei asim chanin tari ram change biu peng kampau mun rama mi CDM siang chachim nu pakhat chu nu pahni chu SSC bechei sungni Nizamei kuleria ta kumsha thongtla dingin bia an khia piak na kong an chungkhar leini an chim SSC ni kumsha thongtla dingi bia an khia piak min ha CDM siang chachim min ta khwa joji da u kumsom li le kong khwa mi joni la san kumsom thum le kumria chu SSC World Cup ni alwan chia February ni leinga le February ni le kwania an raklai na doti da u chu singko khwa an raklai I Johnny la san chua umna kina an raklai tia thei asim SSC ni tle mi CDM siang chachim nu pani chu Criminal Act Article 50 subsection C le 505A in taza an chwai na I thlathom leng an cheklat na I vaisha tiang bechei sunga an chwa pi na nu a atu ban tukin bia an khia piak na tia thei asim doti da u chu ama ka pheya me khwa a siang niam runa siang uk asi Johnny la san chu hle konga siang lai run siang chachim asive an pani in SSC World Cup nol ngai nak du lo nak lang ter na ka atel I achol chang mi an CDM tha sang ape mi an sim tutan kan Thawngchimnak chama avial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk sing shan thai singa thongpang thar he kan tong chan te na lai